filter yang Allah buat turun seakan-akan vaksin, seperti vaksin ataupun penawar lah kita sebut lebih tepat, penawar yang nak membatalkan fitnah-fitnah yang banyak di akhir zaman ini. Penawar antara yang paling ampuh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk umat akhir zaman ialah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Tapi tak bolehlah baca Kahfi tiap-tiap hari. Jumaat tak pergi semayang, Jumaat tak pergi, dia kata sebab kerja. Kelang tak pergi keluar. Berapa tahun dah? Baru 7 tahun. Jumaat tak pergi 7 tahun. Kahfi baca, Kahfi baca. Sambil kerja pasang mereka bagi. Waktu tu penawar tu tidak menjadi. Penawar yang kuat untuk umat akhir zaman, mematikan semua jenis fitnah dan kekeliruan, namanya surah Al-Kahfi.